Ne može to jedan čovjek, da. Mnogo je posla tu. Nije to posao za jednog čovjeka, Ne, tako? nije. Timski rad najbolji. I upravo tako. Jedino timskim radom moguće je pripremiti pekmez na stari dobro provjereni način i tako očuvati kulturnu baštinu, ali i pripremiti slatki program uz koji će nam zimski hladni dani lakše i slađe proteći. Kako bismo saznali kako se to pravi domaći pekmez, posjetili smo Tešanj, grad poznat po tradicionalnoj pekmezijadi. A prvo što saznasmo jeste da se kroz Tešanj ne prolazi, u Tešanj, kako nam rekoše, morate doći. Evo nas, dragi naši, u Tešnju. Došli smo posjetiti jednu manifestaciju koja se tradicionalno održava već 5. godinu. U pitanju su Dani pekmeza. Tešansko područje je kroz historiju bilo poznato kao najveći proizvođač voća i prerađevina od voća, koje se čak izvozilo i širom Evrope, a ljudi su ovdje poznati po tome da tu tradiciju održavaju i da redovno svake godine pravi pekmez, pravi razne prerađevine od voća, pa idemo mi pogledati šta to ima danas na sajmu. Ja se zovem Fadil Mujaković. Jeste odavde iz Tešnja? Jesam Hrvatinović i nedaleko odavde, 1 kilometar. I došli ste danas na ovu Sajam, manifestaciju, tako? pekmezijada, to je tragični, tradicionalni sajam, a radim i ove kašike za med, mazalice razne, uglavnom od drveta to. Šta ste nam tu danas donijeli sve? Donio sam raznog pekmeza, slatki, kiseli, od divlje jabuke, divlje kruške, od kruške slatki, imam raznih pekmeza, to je to. I koji se najbolje onako prodaje? Kako vi to pravite? Evo da nam malo kažete i o tome. Pa to se pravi, to ne može, to treba vidjeti, ima tamo aparatura jedno. To se istuku jabuke, procjede i onda se ukuhava to. To je dug proces. Da. Treba odvojiti vremena i vremena. Vremena od ujutro do zakasni se na večer, da. I tako ste uspjeli napraviti, je li ovo sve što ste napravili ili onako sam... Ja i moja supruga to radimo, supruga i ja, uglavnom. Ne može to jedan čovjek, da. Mnogo je posla tu. Nije to posao za jednog čovjeka, ne, tako? Nije. Timski rad najbolji. Najbolje uspijeva onda pekmez. Tako je. A koji je vama ovako najdraži pekmez? Je li ovo slatki ili... Ja sam ovdje samo neke iznio, ove retke, a ove što imam kod kuće, šipak, imam raznih drugih pekmeza, od smokve, od svega. To nisam donio ništa. Samo sam ove retke danas donio. A čime se inače bavite? Vi rekao ste evo raditi Ja sam penzioner. 13-14 godina kako sam u penziju došao. Sa penzije male, ko ono. Nisu dovoljni, ili tako? Nije dovoljno, tako je. I ja i žena imam obodu, ali to opet malo. Onda sam uzeo da radim ovo, rekao nije mi teško od drveta, volio mi je otac rahmetli, to, da radi, onda sam ja uzeo to. Aha, to je kao porodični posao, jel da? To uglavnom za posluživanje, kašike, za med, to mnogo, stvarno se troši. A fine su baš Da. lijepe. I su ovo kao nožići. To su noževi za mazanje, da. Tu imamo raznih kašika. Zašto su otprilike šta ovo, da nam pojasnite? Prave sada pekmeze na bazi meda sa raznim travama i to su mala pakovanja i to se uzima za malim kašicama, a ove velike za što je med, klasični uzima. I kako vam je ovo, kako napravite, evo ova je mala kašičica, onako kažu da je bolje med jesti sa drvenom kašikom, da se treba tako jesti. Tako je, ja mnogo toga i prodam. Da.
I koliko vam treba otprilike za jednu kašu? Ma to ja, ove male, recimo treba mi, mogu 5-6 komada danas ne mogu više. Jer nikakva mašina, to je sve ručno. Sve znači ručno. Od kojeg je drveta? Šljiva, uglavnom je šljiva i divlja trešnja. Ona ima lijepu boju i to je to. Svaka vam čast, baš je prelijepo. Hvala vam. Imate i ovako To sam suvenir. odatle sam suveniri, odatle sam krenuo. A imam i velike. Aha. A ovo je minijaturno, postavio u torbu, da. Evo, s obzirom da vi rekli ste da vi Samo pratite... samo ja se izvinjavam. recite. Ja u čaršiju ovdje kad silazim, Aha. evo vidite. Znači moja torba, moja roba je uz mene ili u džepovima ili ovako. Aha. Ako kome treba, bujrum ovdje. Da, iz namera, ja uglavnom. I kući mi dolaze i tako. Evo, rekli ste da pratite televiziju, Tata Brada, obavezno. Prati mi dugo godina, ako Bog da, bili uspješni ekstra ste televizija. Bog da. Hvala Ekstra vam ste. puno. Dani pekmeza se održavaju tradicionalno već 5. godinu zaredom, a sve u organizaciji Udruženja građana Sehara. Ime Tešanski dani pekmeza, pekmezijada, to je to. Uglavnom radi se o pekmezu, odnosno proizvodu koji je, ajmo reći, u Tešnju poznat, nas zovu pekmezari, zato mi to naveliko proizvodimo, jednostavno svaka kuća skoro u Tešnju proizvodi pekmez i možda zato Tešnjacima nije zanimljivo, ali mi pokušavamo upravo Stari grad, pošto je ovdje, zanimljivo je turistima, odnosno ljudima koji dolaze, nisu svaki dan tu, dakle, već njima je zanimljivo upravo to šta Teša nudi, osim tvrđave, drugih znamenitosti, pokušavamo i te neke proizvode tradicionalne da ponudimo samim turistima i da brendiramo na neki način te proizvode. To je cilj ove manifestacije. Ovo se održava u oktobru, je li tako, svakog oktobra? Koja je već godina kako se održava? Već je 5. godina i u suštini u Tešnju je prije bio vašar poznat nadaleko, gdje su ljudi iznosili ono što pripreme i sad je to u stvari, onda su kupovali ljudi zimnicu u suštini. I onda je to bio zaista veliki vašar i u oktobru se onako završavaju te stvari oko voća i oko svega i ljudi onda imaju nešto ponuditi i evo tako smo mi uzeli taj termin nekako da bude to u oktobru. To je samo jedan dan, nadamo se da će se to i produžavati, odnosno da ćemo moći i više dana nekada organizovati, da se to zovu baš Tešanski dani pekmeza, da to bude... Jeste. Stvarno je grad onako kao čaršija u zadnjih godina zanimljiv. Evo, za sami kraj, šta je danas sve onako planirano? Ne rekao smo, ja mislim to. Je li možda nekakva priprema pekmeza planirana? Naravno, mi smo u suštini tu, pored degustacije samog pekmeza, slatka od pekmeza, raznih tih voćnih delicija i pripravaka, mi smo pripremili, odnosno demonstriramo tradicionalnu izradu pekmeza. Dakle, koja je u Tešnju specifična, nikako se pekmez ne miješa, znači on sam onako prirodnom metodom dolazi i mi pokušavamo i taj način pripreme, nadamo se, zaštititi kroz neke, ako Bog da, aktivnosti buduće. A prenijeti evo i na mlađe generacije da i oni krenu sa tim, je li tako? Jest, svakako. Da se pokušaju shvatiti da je to domaći, autohton, proizvod, ajmo reći, sve je tu proizvedeno u Tešnju. Ništa od jabuke pa do svega, dakle, to je vrlo bitno. Dakle, ta marka izvornosti, odnosno markica izvornosti koja bi trebala biti na našim svim proizvodima, ali to je dug proces da se zaštiti, to su mnoge zemlje uradile, pa nadamo se da ćemo i mi na nekim svojim proizvodima. Želimo svakako sreće i puno uspjeha i danas, a evo i u narednim godinama. Zaista vam hvala svim Srebreničanima, odnosno Srebreniku kompletnom i svim vašim gledateljima. Je li ovo najljepši štand? Mislim. Šta je ovo mikrofon? Ja nisam neku macu donijela. Tako da vidimo šta je, kakav je Šta lik. imamo to ovdje? Šta ste nam to dali? Pa, što se tiče naših proizvoda, imamo sokove od aronije, od šljive, od jabuke, imamo džemova, pekmeza, džemovi su nam od smokve.
Udruženje žena Zeynep. Kako ste nam vi? Evo, dobro je, hvala. Niste se umorili? Pa nismo. Koliko se uspije ovako prodati, evo, samo kad je čaj u pitanju, koliko se uspije prodati na sajmu? Pa fino se proda sve gdje god odemo mi. Ostane prazan šta? Pa eto, skoro prazan. Šta imamo tu još pored čaja? Imamo džemove, sokove, pekmeze. Jeste, pošto su dani pekmeza danas, povodom toga i sajam. Eto imamo od jabuke. Od maline, kupine, šipurka, šljive, tako. Od trnine, recimo, brala sam trninu i pravila džemove. Kako vi to Sok pravite? od rijena, od grožđa. To kuham i na sokovnik ili iskuham i procijedim i to tako pečem poslije. Kako pravite, evo, pekmeze ili ne znam? Pekmez od jabuke, ono baš se cijedi, znaš, melje, cijedi, tradicionalno na stovinski. Ja. I onda se tu peče i to može stajati po 20 godina, ništa mu neće. Neće se pokvariti, ovo se pasterizuje i tako ovi ostali džemovi. A s obzirom da dolazite ispred udruženja žena, jel zajedno pravite ove pekmeze? Pa nešto zajedno, ajvare recimo, nešto, a pekmeze tako svaka članica svoje pravi, onda izlažemo po sajmovima i tako. Evo vidim, ubrali ste i šipku. Jesam, pravila sam i džem od šipka. I tako. Gdje ste tačno u Zavidovićima vi, evo? Pa neka, 4 km od Zavidovića, mi smo gradsko udruženje, sve smo mi tu u krugu grada tu. I općenito ovako ide se na sajmove, jel tako, prodaju se proizvodi? Jest, ja. Jel se onako i druži, upozna možda ovdje? Pa imamo sastanke, mislim, svoje, a i ovako sve znamo, ova udruženja, upoznali smo za ovih 10 godina i fino družimo se, čujemo se, obilazimo ovako sajmove, svugdje smo pozivani, eto tako. Ovo je već 5. po redu dani pekmeza, jeste dolazili i ranije? Jesmo i ranije bili, pozivamo se. Oni pozovu, mi se odazovemo, eto tako, fino. Mi smo iz Srebrenika, jeste li dolazili možda u Srebrenik nekad ili imate možda Jesmo, bile smo u Srebreniku. Aha, koja je jesmo. manifestacija u pitanju? Zaboravila sam, ali ili možda... Dani meda, ja mislim da su. Jesmo bile. I kako ste? Pa fino, nama je fino gdje god. Zahvalimo se, kogod nas pozove, odazovemo se, eto tako. Imam svakako želim puno uspjeha i hvala. Ovaj štand ostane do kraja dana prazan. Hvala. Sve rasproda. Hvala. Evo da mi vas pitamo, s obzirom da ovdje imaju neki ovi prirodni lijekovi, ili tako, neki gaviz, mast, ne znam, evo, melemi. Vi to pravite li tako? Pa da, ja uzgajam nešto ljekovitog bilja i onda pravim meleme, nešto od tog ljekovitog bilja, nešto poručim, ono što ne mogu ja proizvesti, tako, eto, pomalo iz hobija, pa ovako izađemo i lijepo dođe, spojimo, ugodno skoristimo. Rekli ste iz hobija ste krenuli, pa kad ste krenuli sa ovim, kad ste počeli praviti? Pa udruženje je nastalo 2012. godine i onda malo pomalo smo, kako smo išli na sajmove, pa kako je bila potražnja, mi smo proširivali svoj asortiman. Neko se odlučio za nešto, neko za nešto i tako da sam ja vidjela u tome, svidjelo mi se to i počela sam se time baviti. Šta ste prvo napravili i kako je to izgledalo, evo kad se... Prvo sam napravila, evo univerzalni, recimo, melem i od nevena, pošto je to nekako najlakše i to se najviše tražilo. Onda sam počela sa malo kompleksnijom proizvodnjom, tako da sam počela poslije praviti neke kreme za lice, za vene, za sinuse i tako. Uglavnom sve se traži, prodaju se ovi nevenovi, prodaje se od smilja, univerzalni. Ljudi nekako traže ipak starinsku, te stare mehleme i... prirodno. Pa da, onda uzimaju se te kreme za lice jer tu je zaista sve, piše na kutijama, sve što piše, tu je unutra i otprilike sve je to, sve je to uglavnom domaće i provjereno. Mislim, nema hemije, što je najbitnije, nema hemije. A kakvi su komentari, kakve su povratne informacije onako, jel? Vjerujte, nisam imala nikad negativne povratne informacije. Uvijek su kupci zadovoljni i traže još.
Glavni moj proizvod je ova multivitaminska bomba. Koja nam treba sad ovim danima koji slijede, sigurno Uz nju će nam ide trebati. sve ostalo, ona je zaista tražena, ja imam stranicu tamo sebi jednu i zaista ljudi traže i poručuju ponovo i tako. Eto, ja vam želim da puno sreće, puno uspjeha, da sve rasprodate i naravno da uživate u ovim danima. Hvala vam puno, hvala vam. Krenuli redom, nećete nam zamjeriti ako i kod vas malo navratimo, jel tako da vidim? Neću zamjeriti, hvala da obranim. Evo da nam se predstavite, kažete kako se zovete, odakle ste, jeste li odašli Tešnje? Jesam, ja sam Fahira Hođić, znači iz Dobropolja Tešanj. U udruženju Sehara sam od samog početka. Krenula sam tako sa proizvodnjom prirodnih mehlema, prirodne kreme, prirodni sokovi, džemovi. Međutim, 2018. godine sam registrovala svoju djelatnost, svoj obrt, znači pčelarstvo je emanet. Tako da sam krenula s proizvodnjom meda, pčelnih mješavina s medom. Tako da imam u ponudi baš ovu raznorazne mješavine za jačanje imuniteta, za krvnu sliku, za... To su sve te mješavine sa medom, jel tako? Da, ima s medom i ima s pekmezom. Pošto imam voćnjak, znači pčelarstvo bez voćnjaka nekako mi fali. I onda tako radim i pekmeze i prehrambene dopune s pekmezom. Pa neko više voli med, neko pekmez. Ali znači i pekmez je stare sorte jabuka, ja nikad ništa ne prskam, znači 100% prirodno, 100% bio sve. Znači kad uzme neko pekmez kod vas, to onaj pravi nanin. Baš tako, baš i ja ga radim na onaj tradicionalni način, starinski, znači ložim drva i tako. Stare su sorte jabuka, to sam već... Ja vidim da kod vas ovdje ima svega, baš svega ima. Ja ne znam više šta bi pobrojala, to pored sokova, evo, od meda i pekmeza, ali imamo i ovdje neku kozmetiku, šta nam je ovo? Pa prvo sam i krenula tako sa tim prirodnim mehlenima i sokovima, to je prvo ono što sam u Sehari radila. Tako jednostavno razvijalo se, puno mi je pomogla u recepturi moja kćerka koja je magistar farmacije. Ja sam zdravstveni radnik po zanimanju i onda smo mi skupa recepture uradila i hvala dragom Bogu sve je to prošlo na tržištu, sve je se pokazalo super, tako da uspješno radim. Povratne informacije su odlične. Jesu, hvala Bogu. Pa 10 godina aktivnog rada i za mene znači govori sve. Da to nije dobro, to ne bi moglo opstati, jel tako? Imate i ove ovdje što? Prirodni sapuni. Da, radim i tu. Znate šta ja volim proizvodnju? U svakoj ovoj teglici, u svakoj kutijici je utkan jedan dio mene. Ja to radim s ljubavlju baš. Baš kad sam bila sad u Sarajevu na sajmu, pa tako intervju jedan zamjer. Ja kad sam počela da pričam o svojim pčelcama i košicama, kaže čovjek, pa ja gospođo nemam riječi, vi ste se utopili sve. Da, to ja baš sve s ljubavlju radim. Mora se tako s ljubavlju raditi? S ljubavlju drugačije ne ide. A evo, otkuda, rekao ste u medicini, ste medicinska sestra? Da, medicinska sestra sam ja po zanimanju. Radila sam u zdravstvu. Pa jednostavno interesovala me proizvodnja uvijek. Uvijek sam željela da napravim nešto svoje. I pošto ja ne volim ništa što nije prirodno, od malih nogu prirodno se hranim, zdravo se hranim, hoću da kažem. I težila sam tome, htjela sam da svoju djecu zdravo hranim, da ja nastavim zdrav život. I tako da sam krenula polako, malo pomalo i hvala Bogu, eto došlo je baš. Naročito evo kad ste u zdravstvu, pa onda sve, svašta se i vidi, jel tako, koji su sve bolesti, baš tako. Od čega sve baš tako. Eto recimo ovaj moj med, kogod je ga probao, zaista je fantastičan, 100% je ekstra kvalitet i mora da bude drugačije, ne može. To jel radite sami ili vam je porodica? Moj muž, on je moja desna ruka u ovim poslovima. Mora se, jel tako? Pa da, pčelarstvo je više teže raditi. Mislim, treba fizički snage da se dignu košnice, ako Bog da kad se med prikupi pa budu teške, pa treba to sve dizati i rad na pčelnjaku normalno. Sve ja radim zajedno s njim, sve. Ja jednostavno to volim, ne mogu prepustiti da to on sam radi. Znači da puno volite muža, čim ne možete mu da... Pa volim Boga mi. Čim ne možete prepustiti da to on sam. Evo da vas možda za kraj pitam šta vam je onako najprodavanije, što vam je, kako vam je danas evo sa prodajom, ili ima naroda, jel dolazi? Ja sam zadovoljna sa svojom prodajom i uvijek sam zadovoljna. Ja posjećujem sve sajmove u cijeloj BiH
Bila sam neki dan u Sarajevu, u Stocu, sad ako Bog da idem Jablanca, Konjic. Jednostavno, ne znam šta bi izdvojila od proizvoda, stvarno. Moji mehlani su, ne znam više u koju zemlju i na koji kontinent nije to sve otišlo. Hvala Bogu, sve su povratne informacije, pozitivne, ljudi dolaze s preporukom, ko je probao jednom, vraća se ponovo i to je najbolji pokazatelj. Znači, najbolja reklama je kupac. Tako je. Eto, vi ste to fino završili nekako, fino sve ovo sumirali. Hvala vam puno na ovim divnim riječima. Ja vam želim svakako sreće i uspjeha. Hvala i vama da ste i vi živi, zdravi. Svako dobro. Da vas pitam, evo, šta ste nam danas donijeli na ovom sajmu? Šta je to ovdje na vašem štandu? Pa eto, pekmezovi, domaći, provi, džemovi, šipka i od ovi smokvi i šljivi. A jedan od jabuke i smok, oni i šljivi. Aha, znači to su sve vaši domaći? Sve domaće, sokovi, isto mrkva i cvekla, kruška i malina pomiješano, eto tako. Jeste li prvi puta na ovom sajmu ili inače dolazite ovako, obilazite sajmu? Pa još sam jednom bila ovdje u Tešnju na sajmu i sad drugi put tam je, ali ja sam bila u Eminačako na putkao. Evo da pitamo vas, da nam se predstavite, malo kažete kako se zovete, odakle dolazite. Ja se zovem Gori Džihva iz Piružića, kod Jelova. A tu je to, je li tako? Moja tu je tu Tešnja, Jelova. Blizu je, nije daleko, je li tako da? Pa je li se uspio ovako prodati, evo, kad se dođe? Pa jesam, evo, prodala jednu teglu pekmeza, jednu od šipova. Pa eto, uspije se. Ili se prodaje onako i na kućnom pragu možda? Prodam ja šta koliko god imam ovdje. Jel se bavite samo ovim ili imate još nešto onako? Ili ovo samo onako dodatno možda da... Pa ovo je dodatno kad stigne, kad rodi voće i et povrće mi onda ko svoga tog voća i povrća rodim. A imam u kući stalno plitkam. Sad tim se bavim. Konjave. Baš fino. Znači održavate, volite tradiciju? Pa volim, eto i mislim i za potrebu, a i volim. Pa kako ide, evo, jel se traži danas, šta tkate? Tkam ponjave, tkam oni bez tanki, kupeškire i mislim evo mora i za nošnje oni. I tkam. I kako ide, jel se traži sad? Pa tražilo je se i više sam prije puno rodila nek sad, pošto sam operisana pa manje. Sad se malo mora smanjiti. Ja malo manje rodim, ne mera se ko prije, ali to opet dobro je. Rekli ste sve što se onako ubere, da ne bi propalo, napravi se tako pekmez. Jest, eto, što god je mi rodilo, tu sam iskoristila stvarno kruške, jabuke, cveklu, mrkvu. I da ne bi propalo, ili tako, zašto da ne bi propalo, eto to napravim, stvarno sam napravila mjesta i danas se boravim u kuću. Eto, mi vam svakako želimo puno sreće i prodati proizvoda i da budete zadovoljni današnjim sajmom. Pa eto, zadovoljna sam. Od pekmeza što sam pravila, eto, gledam, dobro se uzimalo slatko, eto. Hvala vam puno. Hvala i vama. I tako, malo po malo, završili smo sa posjetom Tešnju, bogatiji za novo iskustvo i divna poznanstva. A vama, dragi gledatelji, svakako preporučujemo da, ukoliko još uvijek niste, posjetite ovaj lijepi bosansko-hercegovački grad, grad suživota i tolerancije.